Hi, ito bising mayam nungaibiri. Ngasi long term investment tawna company singi share sing leibagi matangda karam kanda leigedege haibna singba gi matangda sum khara haijige tawbani. Haina balai afaba thaba ama tawge hardi athuba matamda tawbu pai matam afaba fataba yengbagi daga oide yaringa yam thuna hujanbana pai hena mayam haina ba ama lei adugumna share ama lesinge kaladi anytime lesinba yai adubu company amagi share correction tawrko matam haitarene correction tawrko matam ngairaga leiraga investment tawbagi sina khwaidagi hena pai share market investment tawbada khwaidagi hena mayamna khanaraba Warren Buffett na hairamba ama lei pot ama leiraga madura profit hena tangi haragadi yonba matamda tangna yonbagi daga oide leiba matamda hongna leiba adune daga oiribsi aduna share price akoina leige khalagadi correction tawreena hekta lesson bagi mohota correction tawbagi lowest haitarene kayam tagadawribano haibududi khangba ngamde adubu akoina matamje ngairaga last haitarene numin mangani tarukni sum negative chalambadagi last ta positive chatpam matam amadi lakani chungi soiduna tha amani correction sum negative chalam taragasu positive ta lakpagi tha ani humgi matungda oiragasu adumaina positive ta lakpagi matam ama lakani maram aduna lesson babudi negative chalinga da lesson bazu yai adubu positive ta la matungda positive ta hek lakpaga haibadi numin nini natraga humni sum positive khara khara lakpagi timing sida yenga lesson bana di hena pagani khudam oina harabada masi aina masigi hairibsi masigi maramje isum khara haijege samna haida lupa chama piramba pot sina akoina negative to chatle khalase negative to chatpada akoina leibadi 90 da dum leire khalase ko adu itaraga so akoina 90 da leibada share lising ma leiraga share chama leiraga di 90 into chama ji 9000 ne ta deje adubu akoina negative to chatlingai da leire khalase 9000 pi dana 90 euro pusida hadi 10% की करेक्शन पीरे ना लेसल उरे कल से मतुदगी अमुक्सु करेक्शन जे 20% 80 पो योगरे कल जे अदेता दी 90 द लेता रगसु 80 योग्रमिना 10% दे अमुक्सु मांगनी अदुना मांगिबा दु रिकवर ओरपदा थामा अनि उहुम चंगबसु याय अदुना टेंशन लाप याय 80 दगी कयाम हेना मुक ताबे यागी हाइबकी अकीबमसु लेने अदुना यारगदी 80 बो योरो मतुंगदा sum example gi wani 80 bo euro matung da sum khara mu positive la apa matung 90 euro bo matung matam hai dare dukan da lesson mana di hana pai aduna leibadi negative chaling da leirasu 90 da dum bega damni hala positive la ka su dum 90 da lei daw lere example gi wani ain haji adupu negative chatpa loira matung positive la matung da leibna de wakanda kra chautok cha ba hai dare nei haidi aki ba kra leitaba aduma madi oy aduna masina ai wakaloni aduna correction share mada correction pire na correction kan piring ada leidaba kara matam ngairaga correction people ora matungda positive ta lapagi timing adu lesson na ba sum ai wakalon da sum phongdokoni matangda long term investment gi damakta company taru katang recommend tawjage company sing asida tha khudingi SIP oina share ani ani tang leisalaga chahi 35 fawda investment tawra lei taragadi madugi matungda return kaya orakpa yagi haibdusu video asigi aroibda muholaga yengminaji sigi portfolio asigi ahanba company si Lakshmi Organic Industry Limited harba company aduni company asi chemical manufacturer tawba adamba company amani company asi small cap company ni market cap se 6530 crore dagi current price se 248 the promoter holding 72.9 sidam yam compounded profit growth 10 years ta percentage later baram the listing to book with aduna 5 years ta yam 5 years ta 37% video se yam sangdar aduna hi samna solopna karga tutuna hijrake ani suba masigi ani suba company si Relaxo Footwear Limited harba company duni company si mamang da joina recommend to jagra badunga company mani mahak na tawri basi mayam adum khangbiram gani central kumna chingba saba company ni company is the mid cap company money 29,340 crore ne magi market cap se current price 1181 the promoter holding 70.9 this is the young map return over 10 years 55.3
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯒꯦꯍꯨꯒꯤ ꯆꯔꯨ ꯈꯣꯛꯇꯒꯤ ꯆꯦ ꯁꯥꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯗ ꯀꯦꯞ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ मागी मार्केट कैप से 9,198 करोड़ करेंट प्राइस इधर 18 है ना उल्ले अदुबु मसाई करा तारगा 17.15 अदमाई लेगी बनी सिदा करेक्शन पी द्री होजिक अदगी मागी प्रमोटर होल्डिंग से 73% अदमाई ना उल्ले अदगी जिदा उल्ले से रिटर्न ओवर 10 years द 28.3% कंपनी असगी यामना मरु इना मसिगी ममिंग चलीजी मयामना पामनरेजिगी मरम अमजलाई महाक्सी यामना पिपा 9,198 करोड़ खता अदुम मार्केट कैप ओइबा कंपनी अमनी अदुबु महाकी डिविडेंड पीबगी चांगजे डिविडेंड जो अदुम चाही खुदिंगी फजना अदुम पी मसिगी दमत जो मयामना हेना पामनरेजी मथंगी मरी सुबा कंपनी मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड हाइबा कंपनी असी कनोगी ऑटोमोबाइल की है ऑटोमोबाइल की कनो सा पार्ट साब कंपनी कंपनी से जो है ममांग रिकमेंड तौजख्रबनी प्राइस से हजिकुदी खरा हाई हो रहे कहीं खरा तारींग रिकमेंड तौजख्रब लार्ज कैप कंपनी की मार्केट कैप से 74,890 करोड़ ने करेंट प्राइस से 237 दगी प्रमोटर होल्डिंग 61.7 रिटर्न ओवर 10 years 23%. पोर्टफोलियो की मंगा सुब कंपनी से बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी से इंडिया की होइना अचौबदा कंपनी की साइज ताइदारन अनि सुबदा लेबा नंबर 1 दना एशियन पेन सेकंड द बर्जर पेन समाना लेबा दुमा यामना मार्केट कैप साबो यामना फाबा दुमा कंपनी अमनी कंपनी से की मार्केट कैप से 79,073 करोड़ करेंट प्राइस 814 डेली प्रमोटर होल्डिंग से 75% नेगेटिव रिटर्न ओवर 10 years 36.6 पोर्टफोलियो से अरोइबा तरुक सुब कंपनी से रोसरी बायोटेक लिमिटेड है कंपनी से नहीं कंपनी से जो केमिकल का मरी लेने बाद कंपनी में नहीं कंपनी से स्मॉल कैप कंपनी में नहीं मार्केट कैप 6,511 करोड़ डेली करेंट प्राइस 1185 डेली प्रमोटर होल्डिंग 68.7% कंपनी से जो लिस्टिंग तो कोई तो मरमना सेल्स ग्रोथ इन 3 years सिबो कतंग यावरे अदुना सेल्स ग्रोथ 3 years की जे 33.2 अदुमाय लई अदुना कंपनी तरुक असिदा था खुदिंगी शेयर अनि अनि लई दारगदि चही त्रांगाय मतंग कया ओइबि यागे हाइबदु हाइपतंग होले यांगजि अहनबा कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक की 5 years कंपाउंडेड ग्रोथ तो 37% नि होइगिबदो ते अनि सुबु रिलैक्स होगिना 10 years की रिटर्न दो 55.4 ओम सुपर ट्राइडेंट की रिटर्न ओवर 10 years था 29%. मदरसन सुमी रिटर्न ओवर 10 years था 23.1. मथंग बर्जर पेन की रिटर्न ओवर 10 years था 36.1. दगी दारोइ पर रोसरी बायोटेक लिमिटेड की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 years की वना 31% इक्वल टू सितारे डिवाइडेड बाय 6 अदुना अराउंड 35.266 तारे अदुना जे SIP कैलकुलेटर दा येंगसि चैत्रा वाई होले येंगसि हजिकिदो हजि की कंडीशन दा तारे ने कंपनी सिंग असि शेयर अनि अनि लई दारगदि पुन्ना एना फोला येंग्रबने दुना 7,418 लेदी चाहिए त्रांगा की फोला येंगसि नहीं पर्सन जिंग असै तागिबदो 35.266 this whole yang se मैम से यंबियो अखोना से इन्वेस्टमेंट तगदौरिबा जी से लेरे दगिदी मेच्योरिटी वैल्यू से लेरे मैम सिगे जे हजे हजे तौरिबा हजे हजे अखोना शेयर अनि अनि की चांग लेरगा कंपनी तरुक से लेबा मतंदा 7,418 न फंगिसे मतमदा ngasi dagi chahi amani dagi deidi hayang hangchi te hairba tarabda jo masigi mamanje de fangdaba ya dana khoina ngamna ba tare ne lei taragadi hengal maman hengla pagi changda sum
ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯇꯔꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯇꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯦꯟ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯆꯍꯤ 35 ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯄꯤꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯐꯣꯂꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯁꯨ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ